Kikam berkikam lek dusmon kilanang jelai kan badang mi kipor kia bementah. Kejar mit kesngi baar ka arpo hendu terik unaitung arjar arpo ar kawe kekali alto praspa badan yu registration number ML Natsan L Prawe Hinyusan. Kelasya lek dusmon haki beru ki bom syam latip kerteng ki belalan temau bat penpat ya kayet kali. Katai kekali kebala syak len temau naki benta jong kayet banaden kadai jung uba HB pengrup basyong basa hamaupat ubaju peniang man kapor ya kakali hak tiga jaka halawar la shumer kabadon markhap bat ka skol olsen namaru don yala ujong ukun bapak skol ha olsen kadkum kajinya tu uba HB pengrup bagane kala jia ha kapor shibaje AA no paisngi bat ulayo jing tiap naki paralok ha kapor lai baje AA janmet ha kapor ba umut banwan shaw skul kun ulaya tu bakitiar kali kum katip bat kiwe ki klemja bat la suba bakane kadai tangga jingle dusmon ulaya turu ba bunsian hakate ka jaka kila jia bun ki jingsha tu kitiar kali bat penpauru ba hakate ka jaka ladai ban pendai daki kor CCTV kenang ban lap yaki baju don keti bat le ya gine ki kam halor kane ka jingjia uba HB pengrup ula pentip no shiki pulit ka sadar police station kumta marmar ki balawan hakate ka jaka ban penlong ka jing toket hakaba kila siem parra no ya umau ubadon kumpa siteng kilo baki breu kila penpat ya ketika yet kali bad ula ujoru daka ijahar.